Kaseng Nyam Hindu Kabalatip Kumka Kutumba Suraksha Parishad KSP Kalabar Nyambyang ya ke Sorkar Jela Meghalaya Bagarai ban plino ya ke Kremau Jempuny Hapo ke Arplay Terik Mentau Benai Nopra Banyo Lek Nyam Kirungai Hindu Lem Kumta ke Jela Meghalaya Kan Hapan Mat ya ke Jing Pekhang Surok Watla ya kini ke Jing Berngam Jongkan Kaseng Hakini Kinit Sengi Kubalapau Hakilat Petai Kubor Lami kijing penrem bat kijing persya na kiru shimet ki kenhun sing balang ki menteri surkar na po kajela Henry Ganeka kenhun imat kamsalia satya man yai baik syakmat man maham kela ya ke surkar jela. Ha keba Ganeka kenhun kelaban pau biang ba ke surkar Meghalaya kadai ban lumno ya ke jingelang bat barok ki kenhun ha keba idei ba ke jingpli biang ya ke kermau jembuny ban yo le niam ki Hindu. Kakenhun kelabu ya ke arplay trik uno pra kum kasi ke bakhadu ban penlong ya ke jingelang bat ban penbek ya ke jinglek jurep syaka keramau jembuny. Kane keseng Nyam Hindu kelamaham da ke boong ke jingbamla ban penurlong ya kini ke jingdawa kan lam syaka jing pekhang ya ke surok hajorobat haswa ke sengira ke Christmas. Ngi kerpat ya ke surkar Meghalaya bakan penbek ya ke jingelang bat barok ki kenhun habaya day ba ke keramau jembuny bat ban penbek ru ya ke jinglek jurep Syaka krem hapok arplay trik uno pra. Lada kijing dawa jongi kim urlong ngen bat bek ya ke ke pangila temu. Bat ke sorkar kan hap pensim ya ke jingkit klik ya ke ke bansa jia. Ong u presiden kanika kenhun Satya Ranjan Bora. Haka jingi kendu bat kilat petai kubor haka sengi baar. Susu ula banjur ya ke jinglong kongsan kanika krem. Ya ke culture baga jinglek nyam kamtam ke jingdon ushivling hapo jongka. Kabala mane la slemba da kirungai Hindu. Ula banjur ya ke hok jungki Hindu ban mane hakane ke jaka ke bapani hap ya ke jinglong kongsan bat kiwe ke jingtei ke mai mariang kum ke kedarnat shivling ke pada ke jaka mane blei de ke spa snem ha shua bakan yam kristan kanwan syapo ke jela Meghalaya. Pan pau susu une unong ilam ke seng ke Nyam Hindu ke KSP.